Danas je CEDIS zaista moćno društvo, odnosno moćna kompanija sa velikim brojem izvršilaca. Naravno, to je odgovoran posao, težak posao, ali zaista zahvalan posao u jednoj respektabilnoj kompaniji. Elektrodistributivni sistem je sam po sebi izuzetno komplikovan. Čak mogu da kažem da je komplikovaniji nego sve ostali sistemi naše elektroenergetskoj mreži. I potrebno je veliko odricanje, da kažem, slobodnog vremena, veliki preventivni rad, rad pod teškim vremenskim uslovima, velika požrtvovanost, velika emocija i stvarno morate da volite ovaj posao da bi ga odradili kako treba. Doživljavao sam takvih situacija kad intervenišemo na terenu, kad je nemoguće i tako, kad popravimo struju i dobiju ljudi struju. Obično su to staračka domaćinstva i da me zagrle, da me poljube, da pokušaju da me časte, da me opletu mi čarape, vunene i tako. Pa lijep osjećaj, lijep baš osjećaj i tako. Solidarišemo se sa korisnicima našim, zadovoljni oni, zadovoljni mi. Ja kad krenem na teren ne predstavljam samo sebe, apsolutno predstavljam i firmu koja me hlebom hrani. Znači mi smo ljudi koji smo na terenu neposredno ogledalo te firme. Prema tome uvijek treba da nam je na pameti da koliko god da nam je teško, koliko god taj dan imali krizu ili ne znam kako već da nazovem, da moramo dati svoj maksimum, ispoštovati sebi i firmu, ispoštovati na kraju potrošača koji je tu zbog nas isto koliko i mi zbog njega. Pa iskreno kažem, za mene je čast i privilegija CEDIS. Pa ja volim da kažem da je za nas energetičare, inženjere energetičare, sad govorimo o CEDIS-u, obećana zemlja. Mogu slobodno da kažem da je privilegija raditi u CEDIS-u. Ja CEDIS kao kompaniju doživljavam kao nekog najboljeg prijatelja svoga.